Mit-2-12 ta' Novembru, persuni transgender jew dawk li ma jħossuhomx komdi bil-identità tagħhom se jkunu jistgħu jaċċessaw servizzi speċjalizzati bla ħlas mill-Gender Wellbeing Clinic li se tibda topera mill-klinika tas-saħħa fl-Imtarfa. L-ispeċjalista fis-saħħa pubblika Dr. Alexia Bezzina spjegat li s-servizzi offruti f'din il-klinika ivarjaw minn ormoni u interventi kirurġiċi għal speech therapy u servizzi psikosoċjali. Servizzi li kollha se jingħataw minn tim multidixxiplinarju magħmul minn endokrinologu, kirurgi u tobba fost l-oħrajn. Qed nistennew ġiex tipi ta' nies li ħajġu, qed nistennew dawk in-nies li ġa huma fuq xi hormone treatment jew ġa għamlu xi surgeries barra minn Malta jew forsi fil-privat u bħalissa qed iħallsu għal hormones minn butom. Apparti minn hekk jista' jkun hemm nies li forsi qegħdin kmieni fit-tranzizzjoni tagħhom qed iħossu skumdità fil-ġeneru tagħhom u jixtiequ jaċċedu support mediku biex jesploraw x'inhuma l-options tagħhom. Dr. Bezzina spjegat li f'każ ta' tfal is-sitwazzjoni hija differenti u għalkemm is-servizzi għalihom se jingħataw mill-Isptar Mater Dei minflok mill-Imtarfa huma l-istess professjonisti minn dan it-tim multidixxiplinarju li se joffru s-support meħtieġ. Hemm regret rate qawwija, jiġifieri hemm dawk li forsi jħossuhom mhux komdi fil-ġeneru tagħhom ta' età żgħira imma possibilment ibidlu l-fema. Allura aħna nixtiequ li jkollhom is-support mediku u psikosoċjali biex jesploraw l-identità tagħhom fil-komdità tagħhom. Hija spjegat kif u min jista' jaċċessa s-servizzi mogħtija bla ħlas. Naċċettaw referrals sew minn tobba u speċjalisti varji bħas-soltu, kif ukoll minn psikologi u social workers għax fil-każ ta' nies transgender ġieli il-psikologi u social workers huwa l-ewwel punt ta' kuntatt ta' dawn in-nies u forsi jħossuhom aktar komdi jiġu referuti fl-ewwel punt minn hemmhekk. Dan il-pass seta' jsir wara konsultazzjoni pubblika dwar servizzi għal persuni transgender aktar kmieni din is-sena li inkludiet proposti tal-Ministeru tas-Saħħa, tal-entitajiet konċernati, professjonisti u mill-komunità LGBTIQ. U issa li s-servizzi jeżistu, Dr. Bezzina appellat biex in-nies jużawhom bilan li jiġu mejjuna fit-tranzizzjoni tagħhom lejn identità li jħossuhom komdi fiha.